Nshuti z'ikiganiro ntayoberwa, ikiganiro kigaruka ku ngingo zitandukanye z'ubuzima, turabaramukije tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho twabatiyemo kubaganiriza ku maraso. Amaraso y'umubiri w'umuntu agizwe n'ibiki, amariye iki umuntu, ese ibijyanye no gutanga amaraso bigenda bite, bahera kuki kugira ngo baguhe amaraso y'umuntu runaka paraporo y'uwundi. Ni byinshi umuntu ashobora kwibaza ku maraso y'umuntu. Ubane nanjye muri kino kiganiro kugera kirangiye kugira ngo usobanukirwe n'ibijyanye n'amaraso twaguteguriye muri kino kiganiro. Iyo wakiguteguriye nitwa Serine nk'uko bisanzwe, urubuga ni ntayorwa. Abatari bakora subscribe ndagira ngo mbasabe mubanze muyikore, noneho dukomereze hamwe. Amaraso y'umubiri w'umuntu ni likide iba mu mubiri w'umuntu nyine y'umutuku. Likide nyine bikaba ari ibintu bisukika, mvanze indimi aho ngaho muranyihanganira, ariko abantu benshi baba babizi. Akorerwa rero muri hagati mu magufa, mu musokoro, aho bita muri moelle osseuse. Akaba agizwe n'ibintu bine by'ingenzi. Icya mbere ni icyo bita plasma. Plasma ikaba ariyo ituma nyine aba likide, asukika niko navuga, ashobora kuva akameneka. Habamo icyo bita globule rouge. Za globule rouge nizo zigendamo oxygene. Oxygene ikaba ari wa mwuka nyine umubiri uba ukeneye, wa mwuka tuba dukeneye. Hakaba globule blanc, ni ibara ry'umweru, z'ibara ry'umweru, naho globule rouge ni iz'ibara ry'umutuku. Globule blanc rero icyo zikora zo zitwara ibitunga umubiri w'umuntu. Zifite n'utundi tuzi twinshi, ariko harimo yuko zitwara ibitunga umubiri w'umuntu. Ibitunga umubiri w'umuntu harimo amazi, harimo za seli minero, harimo glucose, harimo ndetse n'amavuta rimwe na rimwe aba akeneye, graisse. Ikindi kintu cya kane kigize amaraso ni ibyo bita plaquette. Plaquette rero navuga nizo zituma amaraso abasha kuvura, akaguma hamwe, akagendera hamwe. Iyo ari hanze nyuma y'igihe gitoya, ni za plaquette zituma akomera, akavura, akamera nk'igikoma. Ibyo ni bimwe bigize amaraso y'umubiri w'umuntu. Amaraso y'umubiri w'umuntu agendera mu dutsi dutoya, ari two bita vaisseau sanguin, avuye mu mutima, kuko mu mutima niho asukurirwa. Yamara gusukurwa agakomeza urugendo akagera mu bice byose by'umubiri w'umuntu, noneho akongera gukora urundi rugendo rugaruka no mu mutwe hose arahagera. Yamara kwandura akongera akazana n'imyanda n'ibiki byose, akongera agasubira mu mutima agasukurwa. Amaraso rero niyo ajyana mu bindi bice by'umubiri w'umuntu ibitunga umuntu, na oxygene ndetse n'ibindi byose bitunga umubiri w'umuntu, harimo amazi, harimo ndetse na seli minero. Amaraso abamo ibice bine, groupe sanguin, aribyo bita groupe sanguin, amoko y'amaraso bikurikije n'abantu aba ari bo. Hari groupe A, hakaba groupe B, hakaba groupe AB, hakaba na groupe O. Aho ngaho ni ugendeye ku bwoko bw'amaraso y'umuntu. A, B, AB na O ni groupe enye. Ariko nanone
amaraso agira ibindi bintu bita resisi, ikaba ari poroteyine, ariko nanone amaraso agira ibindi bintu bita resisi akaba ari poroteyine nyine igenda ikajya ku maraso. Iyo poroteyine rero hari abantu bayigira hakaba n'abatayigira, negatifu na pozitifu, bityo amaraso akabamo andi moko 8 ugendeye kuri resisi. Ndabivuga gakeya kugira ngo rwose ubisobanukirwe. Noneho rero hari A pozitifu na negatifu, ubwo ni ebyiri, B pozitifu na negatifu ebyiri, AB pozitifu na negatifu izindi ebyiri, na O pozitifu na negatifu izindi ebyiri, zikaba 8 ugendeye kuri resisi. Umuntu afite resisi cyangwa se ntayifite, gutyo gutyo. Umuntu rero ashobora gukenera guhabwa amaraso ryari? Umuntu ashobora guhabwa amaraso nk'igihe yagize amaraso makeya mu gihe cya operasiyo, wenda bamubaze agatakaza amaraso menshi, hari igihe biba ngombwa yuko bamwongerera agahabwa amaraso. Hari abagore nanone babyara bagatakaza amaraso menshi, bakagira icyo bita anemi. Anemi ni ikibazo nyine cy'amaraso adahagije mu mubiri w'umuntu, noneho bagakenerwa guhabwa andi maraso. Hari n'indwara rero zitandukanye